Ljudi, Luka ovdje. I kao što vidite, danas ćemo igrati Flip Diving. Ako ne znate šta je to, sad ćete da vidite. Ja sam to ovako ćemo se zabavno. I sada ćemo to igrati. Ovo vidite Flip Diving. Dobro. Evo ga. Samo vas to učite. Evo ga. Ne traje to puno. Evo ga, još ima malo. Evo ga, kao što vidite, Flip Diving. Ja sam to nešto malo igru, ali nema veze. Vidite, stisnete na ovo zeleno i igrate. Imate razne mape, razne ljude i ovako skačete u vodu na razne načine, ali ne smijete dasku. Evo, ok. I tako. Gledajte razne mape, skačete si ljude. Evo vidite, sad meni tako idemo ponovo. Mi smo na 4 mape. Ne igram to dugo. I evo ga, sad predzadnje skačem. I evo ga, ovo je na ovoj mapi. Vidjeli ste, skoro sam upio plan, evo runda 2. I tako skačete, kao što sam rekao već. Ako promašite tu, onda vam neće prihvatiti. I ispočetka moramo na prvoj rundi skačemo. Ako ne znate, samo ovako s prstom i samo držite i neće vam se vrtiti. I možete biti sad tako da plovi. I evo, nakon plovom 90 moćete plovom nešto pokazati. Možete biti slično, ne znam, ali to ću vam pokazati. Uspio sam pogoditi. Onda da. Riješio sam još 15 minuta. Gotovo. Riješio sam tu. Zapravo sam za kameru. Evo, 81 minuta, samo ću i pokazat ću vam nešto. Opet sam pogriješio. Ovo je 7 minuta. Da sam skočio još 4 boda. 24 minuta. Ne znam, mislim da je 1 minuta. Kojeg ćemo uskoro pokupiti. Ne, 2 minuta. Ako sada pogrešimo sam samo uopće. Evo ga,
znači imamo dosta novčića. I ovo je 96 novčića. I to ovdje ću vam se pokazati spin. 16 spin now i spin. Vi ćete možda imati na početku manje. I evo ga sad spin. I tu imate razne stvari za bacati. Ja sam dobio tu. Samo ono. Tako. Odemo tu. Backflip. I sad da nađemo taj novi koji smo dobili. Mislim da je to ovaj. Tako. Da, to je bomba. Ovo mapa mi se nekako čini dobra, a i najnovije kod mene. I to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.